Burun zamanda түгел, 21 гасырда яшәгән ди бер егет. Казан арты, Кырлайда ук дисезме? Юк шул, нәкъ Казан үзәгендә. Институтта укыганда ук яшьтәшләреннән гыйлеме белән аерылып торган бу егет китаплар укырга яраткан. Әкият сөйләп йөрмәсә дә, әкиятләргә бик ышанучан булган. Әллә шугамы, әллә башка сәбәпләр аркасындамы, ул китапханәгә эшкә урнашкан. Киштәдәге бер китапны калдырмыйча, барысын да укып чыккан. Хәтта күбесен яттан да белгән. Көннәрнең берсендә ул әле моңарчы кулга алынмаган, китапханәдә бер исемлектә дә булмаган китапка тап була. Сәйер китап булып чыга ул. Укып та, карап та булмый. Ләкин белем йортларын югары билгеләр белән тамамлаган егет җаен тиз таба. Аның эчтәлеген белү өчен бу әкияттә яшәп карарга кирәк икән. Анда яшәүләре бик рәхәт. Nazına türünü məhəbbət kütkənləri Məhəbbətin tabalmışa var gümür itkenleri Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ O ersiz yigitni işitmezden zindanğa satığız. Yaş geliş yalğız gına dünyanı kütkənləri Məhəbbətin tatmışa dünyadan kitkənləri Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ Eğer de birer tılsım bilen meni şok kıttıralsan, kızımны sana verem. Патшадан мондый әмер алып, егет хафага төшә. Әкият бит бу дип үзен тынычландырып та карый. Шулай булып чыга да, монда нәрсә генә эшләсәң дә, барысы да кулдан килә бит. Күңеле үзенә урын таба алмыйча, патша кызын сагына. Таң атты гына дигәндә, башына бер уй килә. Сөйләп китимме? Юк, туктале. Үз күзләрегез белән күреп калыгыз. Аннары булмаганны сөйләмә дип теңкәгә тиярсез. Malla bulur var da bulur məhəbbət tapılır mı? Məhəbbətsiz bu dünyada yaşav rahat bulur mu? Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ Mal mülkəti mullanı bulsa yaşav kişi var ələ Bunları bulsa
şevk işi var